ma kan so na I pathian ma so na kan dong em ma national level a hianin I lipa hi chu kan la nei lawa ma ro chu to Rebecca hi under 16 na regular taka jin ve to nia ani poi ge mani kan chok to nia I under 16 level anga the po hian dia Mizoram la represent ti lo ma sela I coaching thatna big MC athawa chuanin lipai kan nei ve nol to a tuna po hianin kan no pang pathum I Freddy a te I Ruben ate ale boy pui ate po hi tuna hian lapanga under 14 ke man join ne ta ti maro chu Mizoram chu na represent nem lo chu thanin coaching chu kalme kan ni chu ke ma om sia chuanin I atha than chu han tel ve Mizoram player ji ngal chuanin I tu na po nan di chu rong kal nge nge ka mo nia hi Freddy ania abula ding hi Benjamin ania ani tu na hianin an van neya I ama kan tournament khelte kha alo no ti se khoi tu lamin amun puilam te mai te ang CM lamatanga scout tho khanin an chet lak do ti khanin I tu na hianin Mizoram Cricket Academy MCA noya training tu khana ron thlang ve a kulai complex fila asir achung rangbat chung te khu ta phuanin an practice fina I achunga phuanin bowling na ten det an zat thlapani chunga phuanin pon ta lang si lo phuanin ta khan jing karan practice fina an hun ban dan tak ju kan mu pui lawa I ma ro chu I ke mani ta chuak ten nia kan chuang ve khop mai apa yang ro sai ma samai ro de khanin ka do ming chu a tal biak zoli nia ka pa ming chu zai than moya ke po jang e ji pol nga po ngai kal mang kar mel sura ka do mi sila him pui nia ka pa ming chu hari zo sa le ania hoi high school a ka class 7 ka jerme tu na ko mi jang e na kum so pani ta chuanin ngai cricket chu anu min oh nuam tui bok mo chu hu ti lai training na chu en ti nge ji nga nge training lai oh zinga le ta ya kan training a engineer hian zinga tanga dar sombe sang kal chi chuanin school kal lo ni nge school kal ni appoint tho oh school kal ni pa kan ji thau Tuesday le Thursday ya kan kal shira alo ome ni chuan ole alo me tele